Maka base. Gongo, 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 gongo. Hello, kone mbarili hebande. Ni kumalia ni fanelo ngwana ba. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Welcome to another episode of Xitsonga Beat Show, episode 4. La noti ni minyaka ya special, ni minyaka ya mina la, ni minyaka ya mina. So ni kulia motami randini. So ni mgaya mina, so ndatlanga track number 7 lengerika album ya Ximutwani nga huma ilembe ra 2021. Album ya mina ya kumeka kati online stores kwat. So Genta tatlanga malani fanele. Vaku, twana mina. Sena kutlanga ndawu yin'we. Yo. Ngoma liya ya Maria nifanela ni endli sound lo. Andri pulukwani ni fika nitlanga sound lo. Tsene. Vo August 2019. Itlango 2019 ngoma leyo. Yes. Tlanga piano.
mhleketeni ya n'wina. Base. Gongo, 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 gongo. Yeah. Yeah, save. Hingavona. Lava nga ri tivi ku se. Engali man. Yeah. Babwini. Aningena ngishiba, anikutivika mara malia nifanelo. Yo. Malia nefa.
fa shota again la. Last verse, Carlo. Se la kufaka ro nota ro nandia. Kufaka ro nota ro nandia. Ha katin? Ya katika status khale ni ku lava show Mgewu eka ngoma leyi hi endla remake ya ngoma leyi. Ya a wu ta twa tila la mana mtati yimbelela tomere kuti yimbelele kunandi yango kore ndako moyedi zama hit maranda kuti tse dile hehla ngopfu hlambe nga rila ani teacher transpose hi mhaku loko no bayi ya huma kona Mali ya ni fanelo
yani ichishinyala iriko senu madleke senu madleke miloko ni mbarili hevande ni kumalia ni fanelo n'wana ba loko ni dlokili ka vandino malia ni fanelo n'wana ba Three, four, five. Maleyo ni fanelo, maleya ni fanelo n'wana bava, maleyo ni fanelo, maleya ni fanelo n'wana bava, ani nghenangi xikolo ani ku tivika mara maleyo ni fanelo n'wana bava, ani nghenangi xikolo ani ku tivika mara maleyo ni fanelo n'wana bava, mina loko ni mbarile na nghenisela swi tlhela swi ni fanelo n'wana bava, mina loko ni mbari phela na ngheniselo swi tlhela swi ni fanelo n'wana bava. Haleluya. Leswo yimbeleni ni ri ku hleketeni se la ku nghenisa swin'wana a la ku nghenisa swa ngamula ve a la ku hoxa swa ngamula n'wana ba le ku teni ta mi twisa eish eish le ku teni eish I think it goes godini la hi leti ti-results mbuyelo yo leyi le vurhaseni mi nge ni twi kahle hele yale maliya ni fanelo n'wana bava ani nghenangi xikolo ani ku tivika mara maliya ni fanelo n'wana bava ani nghenangi xikolo ani ku tivika mara maliya ni fanelo n'wana bava mina loko ni mbarile na nghenisela swi tlhela swi ni fanelo n'wana bava mina loko ni mbari phela na ngheniselo swi tlhela swi ni fanelo n'wana bava maliya ni fanelo 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 anti semletia I was nandisa I was nandisa ni ya mahlweni khale ya mahlweni khale ya phambili khale vanhu vo fana na vo Jeje Maleka a va fanele va practice ku yimbelela va tlhela va practice no hlavela hi lava xisati va hlavela ivi va famba va ya jola va ya recorda loko mhlaveli wun'we o doha
album yi quite ideas leswiya ku hava leswi ni swi endlaka so mi fa mi yima mi hleketa a wu fanele u practice ku okay loko u fanele u va ku u bana katara u fa ku yimbelela hi ndlela leyi so marikodo ma khale na maswisi ma hambane you know tiphina come on win leswi swa ngamula hloniphani ngamula fanelo n'wana ba wethu hloniphani ngamula okay yeah hloniphani ngamula he bafuwethu hloniphani ngamula yita yeah monite hloniphani ngamula he bafuwethu hloniphani ngamula yita mbavisa hloniphani ngamula he bafuwethu hloniphani ngamula yita mbavisa yo loko ni disturb la studio eish ai twini ku sounda njhani tlhela swi ni fanelo n'wana baba hloniphani ngamula he bafuwethu hloniphani ngamula yi ta mbavisa hloniphani ngamula he bafuwethu hloniphani ngamula yi ta mbavisa yo itampesa okay a ni tlanga mali a ni fanela ni landzeleleni ka TikTok ya Mgewu the Junior multimedia ka Facebook Mgewu the Junior ka Instagram na kwala ka YouTube @mgewj ka Twitter mi ni landzelela ndlela leyi nambara ta WhatsApp 078 051 2474 loko mi buka studio loko mi buka swa ti design loko mi buka voiceover man kuma ka nambara teto kumbe ka 067 2427 hi famba hi ke hi pfunana hi ndlela yaleyo leyi a ku ri episode 4 ya Xitsonga Beat Show Mgewu the Junior mali ni fanele track number 7 ka album ya Ximutwana mi hi landzelela ka Ripomere Studios channel ka Halftime Podcast. Danko.